Manang Biyada! Hello, gagayam na imbag nga oras si amin. Kumusta kayo manan? Kapadasan ni Kabsat Sonia saan na puno nagan tintay drama. Ngamsak bay ti amin, makaplaawa mampay da Manuel Domingo, Dita Flora Apayaw, Christian J. Javier, Loja family, kan Javier family dita Mayantok, kan Rudy Sudaria dita California. Kasi man ti ko na ni Kabsat Sonia, dir man ang biyanang, adaw gali ka man nagpamarang. Kabalak tagpamarangan nakakaasi, tapno makadawat taklay ti kwarta ti sabali. Tababangan ti kasta nga ramida kamo kamasyan da kanyak, kaya't mangtaday ti tulong kanyak wano iti pamilyak. Rugyak man nga ruod ti agsalaysay. Nyamot dagito yan. Yaman ti pagpupungtutam ditan ay atunay. Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw, kat orno nga mat ti basura dito kusina, imbes nga ibalang mo, orno nga mat nga iduldulain. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagita ta sayang. Sayang nga, natip-tipingan ka naman mansaan na yun, nakupik na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagi jay, taimpaw it dagi jay anak ta. Kat saan mo't ada tayo ti mangusar ka dagita, dagiti bisita mo. Di ka lang mabayan amang ipausar ka dagita. Imbes adya na pintas ti ipausar mo iti sa nga ile. Saan? Tadagita mo na tip-tipingan ka nakupikupit. May mayat mo't day ta nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Amangan no ibagada nga agparparamag ka, kababaing. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti napintas sa plato? Wano da tayo. Ngam sabali nga rud a tao ti pagsasaritaan. Amom ayat ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amom met nga da ije abroad dagiti dua nga anak ta. Amangan no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita, dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Leia, agsukat kayo ta intay maki-birthday di ta kaaruba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut maten. Adu ti abot-abot nan. Anya kuma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibado yu. Tapno maasyan jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Adu ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyares yo. Ala, ibadom daytan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasta tila nga ayaw, amapan maki-birthday. Di ka lagbain son niya. Anyaman ti problemam ayam tunay. Kita matabado yo kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan, abot-abot pay. Agsukat kay man, nagado abado yan napipintas. Kasta kiting kay badbadaw. Leia, agsukat ka. Sukatan batin ta adem. Daytoy mo ti kayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw, numapan ka makipon siya. Kat oray tayo saan ang napintas basta saan akasta nga abot-abot. Kaslaawan na pulos bado yun, iti kasta itsura yaw. Kanta chinilas mo, Sonya. Pangis mait. Tay mat agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa'y mat nga raw. Kanta Bram, matintin nagtay strap na. Anya mat ti kasta itsura mo. Kat anya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti badom Day takit ti paglaingam Sonya. Pati dagita apo ko ta, iramraman mo iti kasta nga style mo. Nasaya at ayat ti kasta nga aramidam. Saan mo't nakakaasi dagita apo kom? Ngam apay apagbali ng akasla pimpiman ida. Sumanao ka manan. Malaleya mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta, Kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso. Nakakaasilat ta. Awan makukwarta. Awan na imas amasida. Awan na pintas abadaw. Ultimo chinilas. Awan maigatangon. Ha? Ne, Allah. Kasi kay mat nga rod Sonia. Pati dagito'y apukok. Malnuris dan Tawan mo't makanan no daduma.
Pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk magdan at irig at ti panagbiag. Narawat da ngamin iti turog. Turog ti mang palpaluk magkadakwada saan ataraon kabsat. Anya? Mala, tamang tedak no madamdamay ti gatang yo iti bagasyo. Kan mangyawid kay to kadagijay insangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa iti bado. Kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonya. Ay agyaman na kinso. Nagsaya at kalata akaaruba. Saan ka nagbaliw kabsat? Anya dagita insangpet yung ay. Sa nga bayon mata binaklay mo, Sonya. Inted nito ni abalikbayan. Kitaam kat naasyan ka na kami. Iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Anya dagita ngay? Dildilata, bado, chinilas, sapatos. Kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar. Inakto ipasukat ijay ili. Anya? No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya kan ka. Ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wan angam laslas togam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kanam, tapno maasyandakin ka. Ay, sakti mababain iti kastangar arabidam, Sonya. Anyalat sawan dagiti taon nga eh. Siyempre, panunutan da baybayan kayaw ka dagita pukota. Adi kay pakpakanan. Kan uray dagiti anak tang agtrabaho iti abroad. Iba inamot ida Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag sa anak nga agtaktakaw. Awan mading aramida. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko da ito eh. Bilang tamangan no naksayan. Amangan no kinisayan ni Lulong. Adda ka di urnungan yo, Lola? Adda kayat yo agatangan? Kumpormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka, surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka, baknang kanton. Adunton a kwarta ti naurnong mo. No sabali a tao, agpamarang kayo ang nakakaasay. Adi kay mangmangan, tapno maasyanda ka da kayo. Kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tila'y sursurom ni tapang, Sonya. Bakit nga? Kastagat ibagbagam ni tapo ko mo. Kat sika, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot ngamin. Lia, umay ka dito. Di mo ding ganti bagbaga talulam. Umay ka man dito. Wen, Lolo! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dumagas ka no da ay da akanakak dito'y balay no madamdama. Ni Aida ang negosyante. Jay adotlugan na. Wen, pinasyardan ni katugangan na ijelaod. Iso dumagas da dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Katuan Angkel na nga raw. Mailiw siguro mat Anyat ipamiryenda tangay. Dito'y dakid di amang maluman Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mo't nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga innapoy lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Nangkel ngay, ayaban yun atamanganan. Alay, sumarunun to. At dala al-alaan na biit ijay likod ti balay. Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pa'y laang. Kaya't na kayo aparamanan iti native amanok ni uncle mo. Iso amangan kayo. Ay ka thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagito'y daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Aywan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kasjay nagbasit ti sweldo da. Takasano, madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw itda. Taawan mo't mabatbati a sweldo da. Ay, kasta aya?
Nabayagdan sa amot ni Jabro, dante. Apay di da pala nakabayad iti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasang ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta amin numangtad dagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen ay da. Iso akakaasi kami mo. Da kami ti kakaasi nga adda anak na ijay abroad. Di kampay kat agsidan no daduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti. Mangtedak to no madamdama iti kwartayo. Tanaimbagla paggatang yu iti agas yo. Ay naagyaman akabalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo. Bimak nang kayon. Nanti mat. Saan mat? Sakto lang mat, ah? Kun, ay na, nagpintas tabag moon. Bag mo day taay da. Ah? Ay, nanti. Ay, nagmayat mutan. Jak napadasan man tinagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta. Ha? Kaya't yu ayanti? Ay, ikatwan itad mo ay da. Akat ibati kun ano kayat yu. Ado pa'y magkiditibag ko iti balay. Mangtid kay tulay ti basit nga ekubagan tapang ikak iti karga tabag ko anti. Ay, sige balasan ko. Ado ti ikubag me. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka lagbain ngagdawat-dawat. Pati bagdawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudo mo't anang tad kanyak. Imbaga mo laan na pintas ti bag na. Wala ta pang pangagam. Ora sino mo't siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay ti kunam. Diya mangmangag ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mo't laan na pintas ti bag na. Idi kwan inted na mo'tad. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad. Kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maas siyan dalaking ka. Wen, ngamjak dimawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Idi kwan nang tad mo'tad. Nya mo't ti kasta nga style mo bakbakitan. Ay na, may mayat mo't ti kastan ngam ti agimbabak nang. Wen no agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan kinapakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi akanayon. Ay sus, ayos lang. Total, adumot ti tumulong no bilang lang. Apay, mangnamnama kalatan iti tulong ti pada matao. Saan nga itagnanayon kat adama itulong da? Tadamot ka sa pulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, kabsat inso. Kunak to pa ikat asika da itasarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Nay, ason niya, sikaman gayam. Anyat umay mo gatangan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala kaagalunggong. Ta iso ti gatangek. Agbirbiro kak ngarod iti nalaes agalunggong. Apa yan nalais nga yan? Kat isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin ti nalaes agalunggong. Awan mo't ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat addamod gayam kano iti abroad dagiti dua nga anak mo. Wen ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kabsa. Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit ngamin ti sweldo da ijay. Kastaya. Wen kabsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kabsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apukok. Awan maipasidak takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko.
tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay. Jakman ammo. Kas jay kano ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala, at iti igatang mo iti sedan nyo. Ah, At apay mo't kwartang tito igat. Gumatang ka iti presko amasida. Saan analaes ti katangam? ay naagyaman akmanen kabsat. Sapay kumataado pay agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Ala, awanan yaman na, kapsan. Sige nga road, tainak gumatang iti presko agalunggong, wano presko abangus no iso. Salamat, Inso. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Manong Jade. Nakaawag ka, Mat? Hello, ay sa ading ko. Wan, tani. Kanain mo tanyag sakit ti tiyan ko. Bakrang, kantintero ang bukot ko. Diyak mawatan no niya't nasakit kanyak. Ni, apa yan nga eh. Agpa-check up ka Ay, kasla mabuti nga kagpakita iti doktor ading. Ang mga nanyamot na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up, Manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko ma. Nasaya at kit di ano ma-check up adagos data, tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, adda kay Mat, ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wananti, lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Taitalaang manan ang nakapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak kada kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Ah? Apay nga, auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka maagmeriendan, auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Aduma nga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipameriendak kada kayo. Ay, nasaanan, auntie? Angam no kaya tiyutag merienda, ingkay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mga dagos. Ay alang arod. Diya kun igatang iti merienda ti ited mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo tili magasot, auntie. Ay naagyaman akbalasang ko. Sa bali at talaga no ado ti kwartam anya. Kasla bariyam laangan ti limagasot. Ni auntie mat, saan mat, da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman nyo. Mang timplaak iti Diyos. Saanan, auntie? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan. Jakmat na si putanan ana itugtog manin ti awawir kon. Ay, adaman dugol nan. Namin anon ana itugtog jay awawir ko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak kunoan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kun ti amok. Nadlaw nan samot din. Aisa! Yes ma'am, coming! I told you many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry madam, I was doing something so I didn't notice. This always happens, Aisa. I'm done. Sorry ma'am, it won't happen again, promise. It's always like that. Enough, Aisa. It's too much. Nanang, ay sa, adakan, nagawid ka mo't gaya mo nanak ko. Nanang, biglaan ti panagawid ko, tatinirminate nak ti amo. Anya, hapay ngay, ala, sumrag ka man pay. Nakabasol lang ngamin nanang, basol ko no apay at tinirminate dak.
Kat, di awan trabaho maun. Awanin ananang, balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Intasabtan ni Jade, ija airport inton maminsan abigat. Tagawid ka nun, bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan ka ba't gamen? Iso asyak tinang sungbat itiawag na iti cellphone. Apay ka nung nga agawid. Agsakit ya anak mo. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho? Iso apagawidan dan. Anya? Anya't sakit na ka nung ay. Diyan ka ba? Ibaganan to ka nung makaaway. Agpaimbagak pa'y. Sakto man ang agtrabaho no napigsa akon. No agimbagak pa'y Anyat ko na aya. Anya kanot sakit mo. At da problema iti barak. Kan uray iti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akas ta tinagtungtung palam. Pati di kapsat mo na-terminate. Sika, masakit ka man. On nga rod na lang. Diyan mo't nagayatan ti kasto Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agsangsangit ka manan, Sonya. Rabiin, maturo ka kidain. Diyak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot ti kasasaan tayo. Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrukin ti panagrikat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko akwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nangruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man ngamin. Apay asyak. Tilay bagbagam tumat iti. Imbagbagam ka lagi ti tattao ana ikat dagiti anak mo iti trabaho da. Impadpadamag mo da ita diti lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga ado ti utang da. Nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya nga, di pimayson. Kasta magamin ti kanayon nga ibagam. Anya nga, pimay sulak nga rudan. Si kamot, nairanran nala siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam Sonya. Isa apimay sound dagiting bagbagam. Natangkan ngamin ti ulom abakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta. Inamamiris ko dagiti imbagbagat ti asawak katwan at dabasol wano kamalik tahusto tinakuna na kanyak. Aklo nagmatkit di ti bidot ko. Amo ka sana may parbang ti inaramid ko. Ti panagpamarang ko nakakaasi tap na makadawat aklang iti kwarta ti pada katao. Banag apagbababawyak. Impagas mi nga rod ti lalaki nga anak mi kat kaasi na iniino tapimigsa kat idi na imbagan nagabroad manan. Kat timat babae nga anak mi nakiasawan kat pimanaw dan iti puder mi. Alakastan tugayem mo Sonya. Ala gagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.